O te whatalo whātu I le whawhonga tāpua I asio tātou atunu. I le fio lau fionga I le au mamalu o le malo, malo masiofo. Le a fio sui o le fono sui tofia. Ia whapea le tāwhatolu o le malo tuto tasi o Samoa. I le pūlenga whatonu, le whamasinonga, ia ma le Palemia. O sui o malo mai whafo, ia whapea whaururunga ma mtanga duenga. Ma whalapa putonga tu ma oti ma pisi nisi I le atunu. Pa ia o Samoa, mai ona pono o se ia o atu I ona papatu loto o te whāturo atu. O Sam whainga ua ta oto I le angatonu, I maota ma malaifono, whaita wina o le tātou watunu. Ia ona o manatu lea o le a whatalolo. A olo whaawau le ngā ruenga le tātou malo e tari atu I le pipesi o le fever po na iwi ia po le dengue fever I le atunu. O le lipoti le tai au nei mai le tātou mtanga ruenga o le soifua malolo ina. Nei le asongfua sofa o Aukuso, lua afe wasfuru lima. Ua o atu I le lima afe ono se lau fitu se fulu I latou. Ua ali ai aunga o le fever po na iwi. Talu mai Januari o le tausanga nei. Mai lua afe ono se lau se fulu iwa. Ua whaamaonia I Saunoaga Faapitoa Mai o laboratory tests. Ua aafia I le whaama. Ua whailo mai foi e le soifua maloloina I le vaiaso ua tuanai. E afe whase lau, whase fuluono, ngase fou, ua pesia I upolu masawai. E au fia ai le tolu se lau whase fululua, ua whaamaonia I Saunoaga ale whanamai. Ua whailoa whalau I tele e le soifua maloloina I tu ainga, stereotypes, o le vairasi e lua, o le fever po na iwi, o lo o pepesi tutonu o le tunu. O le DENV1, e valus furu 5% o I latou ua ngase ai. Ma le DENV2, ua se fulu 5% o I latou ua afia ua ngase ai. Ua whailo mai foi o le fitu se fulu tasi pasene o I latou ua afia e la loifo o le se fulu 5 tausanga le matutua. E o mai le so e tofa ua whaamaonia ma le to tasi o lo masalumia ua maadiliu I le nei whaama. I le teimi nei e se lau se fulu 5 ngase sa tau fia I le whaama. E ono se fulu wha ngase ua toe manuia ma tea itua I o latou ainga. Ai 5 se fulu tasi ngase o loo tau fia pea. E lea se tasi o tau fia I le vaenga mo ngase tinga ina. O loo whaawau pea ngā duenga a le ofisa tonu o whaalawelawe whaafuasei a le tunu o le New York. O le etau te sirisira mai o lo mātou nonofo atu ma whaururunga o mta ngā duenga o I latou ia o lo te iulu I le ngā duenga. Mai o lo o whaanga solo por kalambe e whaatama I ai no fuanga o tau tuufua ai namu. E au fi ai vaenga nei. O le whanaina po le fumigation o nuu a onga ma no fuanga whaitele. Whapea tātou ofisa whainga duenga. O le whanaina o whale a onga e lua se lau, lua se furulima I upolu ma manono, ma whale a onga I was fulfitu I savai.
whaapeai ma le Universite o Samoa, le Universite o Pasifika, ma le TSS. Ua whanaina fo'i le whalemai whaitu malo uma i upolu ma manono ma o loo whaatino ngā luenga mō vaengo le atunuu. Ua mai tauina o loo mawalunga ai i lātou ua fia. Ua sitia le au-aunanga a le mta ngā luenga o soifungu maloloina ma le kolu se mū mō paina toto whaleo leo mō ni ngase tingaina. O le whamaina o ala vai o le sivaenga tāua tele lea. Whaupopo atu iai le auina o la pisi te tele i le atunu atoa. Lea ua whatulanga mō le aso sifulu tolu, aso lua sifulu, ma le aso lua sifulu fitu o Aukuso. Ua asiasina o ainga e lua afe, fase lau o le lua afe ma le fase fulu lima. Inuu o loo mawalulunga ai le tūlanga lamatia e ala i le porkalame a le ainga manuia, nuu manuia al tātou mtanga luenga o tina matamaitai a tina e o nuu mafioanga. Ia Samoa tātou te momoe ma manu ai sawa mala e atia. O le nei walofia i tātou i nei lui tau le soifua maloloina. I le nei fo i vai tau. O te momoli atu. Wha maisenga i ainga ma mātua o whanau ua mariliu i le nei whamai. Tātou te tau whai i oe whatasi, e le whaingofie mafutanga ma mai ma pele a mātua ma whanau, a e te tea ono le maliu ma le oti. Veitai e maua lo tātou mapusanga i a ao Yesu, o nā o ia tātou te maua mai ei le whamawhana whananga. O lea e whai eia o masui o le tātou malo i o na tawha e fia. E mamoli atuai le whaamaise i le anganga o le atua i a inga ma mātua whaavavau. E tu walalo atu pea le tātou malo, e pei o na tau mwhai atu e le soifua malo loina. Ia whaatāua ina o le tū mamālau teli. Ai mai se lava i le sio manga o ainga o nuu mafioanga. Tātou te ngaruru e whaatasi, e whaamama maota, matua maota. Tau o na tū maupea lo tātou mata alia. Ina ia tafi ese no fuanga e mau aile namu e ala ia tātou ala vai matulanga o lo tapu e ai ia le vai. Ia o se upulea e momoli atu le nei tae au i le anganga o le whaama lama ina ia si la fia e le tātou atunuu tā penanga mangaio i ngā uma. Ia ma le whaamoe lava tātou te ngā lulue whaatasi mo le nei whaamoe. Ia soifua ma ia manuia. Good afternoon, Samoa. The Ministry of Health has provided the latest update on the dengue fever outbreak since it was declared on the 17th of April 2025. As of Sunday, the 3rd of August 2025, a total of 5,670 clinically diagnosed cases have been recorded since January this year, of which 2,619 are laboratory-confirmed cases. In just the past week, 1,446 new clinically diagnosed cases have been reported across Upolu and Savai'i, including 342 new lab-confirmed cases.
2 dengue viruses strains are in circulation. DENV1, which accounts for 85% of confirmed cases, and DENV2, which makes up 15%. 71 of these cases are children under the age of 15. To date, there have been 4 confirmed and 1 probable dengue-related death. Some 115 patients were hospitalized, with 64 discharged and 51 still receiving care. No cases have required ICU care at this stage. The government, through the National Emergency Operations Centre, continues to lead a whole-of-government response to this outbreak of dengue. This includes fumigation across villages, schools, workplaces, and public places. Fumigation of 225 schools in Upolu and Manono, and 97 schools in Savaii, as well as the National University of Samoa, the University of the South Pacific, and the Te Sese Institute. There is the re-fumigation of all district hospitals in Upolu and Manono Island. There are targeted operations in high-risk areas such as Samoa, Nu'ufou, Vaiteleuta, Vailelefou, Vailele, and Toamua. A blood drive led by the Samoa Red Cross Society in partnership with the Ministry of Health continues. The ongoing cleanup of waterways led by our Drainage Committee, and national bulky waste collections, which are scheduled for the 13th, the 20th, and 27th of August. Household inspections in more than 2,045 homes have been conducted through the Ministry of Women, Community and Social Development's Ainga Manuia Nu'u Manuia initiative. These inspections confirmed that poor waste disposal practices, stagnant water, and overgrown vegetation are major contributors to heightened mosquito breeding places. Cleanliness is everyone's responsibility, and it has part of our lives as Samoans. I urge our families, villages, all of us, to take every necessary action to eliminate mosquito breeding sites. At the same time, we should enhance measures to protect our families and loved ones by wearing protective clothing and use mosquito repellents, use mosquito nets, especially for children and the elderly, and to seek immediate medication attention for dengue symptoms and avoid resorting to traditional healing for dengue. On behalf of the government and the people of Samoa, I extend our deepest condolences to the parents and families of the children we have lost. Our children are dear to us, and the loss of a young soul is utterly sorrowful. May the Holy Spirit comfort the parents and families of the children we have lost. We remember you in these sorrowful times and in our prayers. It is important to heed the advice from the Ministry of Health. For parents and guardians, please seek immediate medical assistance if your child develops dengue fever symptoms. Do not wait
until it is too late. Early treatment can save lives. Our government remains fully committed to protecting our people through continued prevention control and awareness efforts. We thank you all for working together with us in all our efforts to overcome this outbreak. Let us unite in prayer and in our efforts to protect our families, our loved ones, and our country. Soifua Mai Emanuia. Whaftai TJ mo fsiri e sil taua ia vento sil fia o lo ngā lue so tau au ar tatom tanga lue ngoa onga mo le tanga lue ngoa soifua maloloina. Pe whaina tato FEILOAIGA i lava ia so la utalia lea o e whai me whaalongo e tatom tanga lue ngoa onga. Ia lewa Saunoaga mai ai ia le whamaumaunga o tatom tanga lue ngoa soifua maloloina i reo sau lalo numera. So o le pitola au le tanga lue ngoa onga. Ia i te tāwala na usta ia ar whautuanga wa mai el soifua maloloina. O le waenga pito silion tāu, ia saonga le mu alum whanau. Their safety and is the priority alam tanga rengo ao. So a whaiala e le o mai se swingo i le numero lato o lo a fia le wha mai. O le a whapenana whauawala tulanga o lo tāo fie ia tato waonga. Ia, ai o lo tapena pe al tatum tangalwenga. O nga e isi vaenga i tau anto i titi to ai ai. Mos fai tainga o nga lewa amata le masi na Aukuso. Se te ma oktopa amata suenga. So e se toi titi lo fai lalma tangalwenga aonga. Pe ua te taulana toi si se to a i le mua i le kale na onga. Lona lua o le tapen penanga mo le suenga. Ia fa penanto i tapen fai lo atulai. I have time of city ditch. Tai adu mo le fafsili o le lipoti tusia mai le se ka koe mai ka mea le kongo lipoki lenga o mai le tulanga le keisi le o le tamititai ala fape o lima aso talu ona fa mai mai fa o mai le fa mai that's the onset of signs and symptoms
I le tūlanga o le whaafiwhiwa tūlanga whapena e sao e lo iese tau manatu atu lipote sao e lo iese me whaapea o lan fo tamatitile le tamatitile iwa tau sanga lo tau manatu atu lipote sao e lo iese me whapena i tono le lipote o le keisile tamatitile iwa tau sanga ai au mai tono o le whare mai ua o ngai o ngā tu ngā o le wha mai o le whiwa pona iwi. Pe ona latu le tele o whalau iloa, e tolu a vae ngai on tato silafia le lei i le wha mai le o le whiwa pona iwi. O le vae ngā po le face mua, e le kemi le o le whiwa. O le whiwa la lea, it can last up 3 to 4 days. O lu le wha aso le mōlunga o le whiwa. Umala le fiva o kele foi la o ngasi ele fa pe mo lunga kele le fiva me pinga nga fa fiva ko ke a kula fa penga pato le e umalo le yaso ye kolupe fa o le fiva so o la i o le si face ka o le critical face la le o fa mai le fiva po ngai e kele nga se e ko kele whaapea ua ke are whiwar ka mai kiki o la ua recover ele ai o ele I fully recover wa le critical phase lea e kele lavanga e mai kauinga e kele anga complaina ka mai ki ele mangongi se mea ai pe kinki ngā mangava pe kinki ngā vai ngore kingom kuna whapenga pato le pilioka lea o le which can last also another policy wha I le limaso e last ai le critical phase le o le kemi le laua makanga drop ia platelets le vaenga fore le o le koko e mwhaionga kaofia le piliki ulang whapenga o le pilioka foi le po le phase le e mwhaionga liki le plasma ma whaingofienga unga oa ia kingo ka maiki mpunanga e maolo u fore le o mi e pe unga o le mea foi ngai fai ke fofo le lenga fai e fokuanga fore le kulanga le fofo a wai fai e fofo nga fanga unga o uma le kingo o ka maiki mese lava I ka maiki vai ngale e uma lola le critical phase le o nga o lola ia le recovery phase o recovery phase la le wa makan ko fo I mai le kulanga fo le wa vinga fia ingu fia ai tula fa penga but o le si me le critical phase ai o nga makala I makua o le kulanga o le severe dehydration po le lava o le vai de kingo o nga mafua mai o le fever o le fiva le kele nga lusi ai le kele o le vai I kingo ka mai ki ia whapenga le puai ia maleleingu and one of the things o lo mai kawala vai le kele o ripoki e mai ka kofare mai se la vai le kuia le age group le la loifo o le lima lai pei a whea kua ingu a pei la o le si age group le lunga ku le lima ngai lunga pei pe mai kawinga e se fa whaingkanga a musuar ka mai ki ke ingu o mkwale ingu but yet o le kaua I o kulanga le make sure la well hydrated ia ka mai ki kaimi le whiwai ia marfa solo kula le through the 3 phases o le tanki fever ia o tanki fever ia it can last up to 10 to 14 days sfulu fa aso ia whainga whapea ia ngā ua recover po ua fully recover I le mai ai o le awhangi o le sfulfa aso ia ai pe o le kulanga ngā le au mai I whamaumongo lipo kile ngā mai mo sike kamikiki le I wakausanga le ngā lipo kia mai le vai aso le nkea le ngā whaafsiringia
Ia, o lau sunga tamaitai tusitala. E le eiso finangalo o le fisoso ani le malo inga yo inga tele ia na ufa malau inatu. Fisoso ani na. O le whaamama, o le whanaina, o le momori atu pea o whiau. Le lawawo o ia singa i a inga ia e lua whe mon tupu. Ai maise i a nuu ia o maitawina e mawalunga. Mai atonu o lea fito i tonu wasisinga i no fuangal na o le la e o lo mawai mene o le whamao o la pisi ia pe o mea lana o le o tere mai loa po afso soani na te saunoa mai ai e vi eleri a o tere ni tupea le fast o la mea o le atau fia ina ngā ruenga le ai o ngā ruenga le al malo po le alava ia le whamai le vote atu COVID misela ia le o tatou mai le tanki o le tanki fo e leo se mea fo ia tatou o le tanki ai tu mau pea ia tatou ai o te manatu o le tau wha umi lea taru mai le amatanga o le tausanga e ti munga pea ia o le se ame tele na o le ua whaatupola ia ai ia le foile le si ilunga o ngase o mawai lea ai fa mole fa utangia le mai e o le tele o le ngaio inga le malo le fai le afio atu sui o mtra nga wenga ss o le fe ngai la tou ma le tapena ina o itu e tatau ona tapena tanga luenga tina ma tamai tai nu umanga sotai o le mato ngal wenga fai fatasi le pe on saunoa to foi le afionga tamai tai Palemia le wo o lava i tūlanga wa whaatinoa si singa i tātou ainga. E mai se lava i tōnu no fuanga, ia lo whaapeona ma walunga i whai numera o e fo i wa fia. Leo fo i watu ina atu le update i numera wa onga, ma o le target lea po le priority lea i tātou ngalwenga sa whaatino le mai aso tuanai. O le anga i a onga. Le wo ova malua se la wa onga i nei i polu, ia e a fia i me manono, ia o le lata te lau iwa sfun malfitu wa o mai savai. Lea la wa wha ngā solo ngā ruenga i tua i nuu mafio anga i vai aso nei. Whailoa tele. Ia, palo whaftai mo le whafsili le tūranga lea. Ia e whamalulu aktu. E serkako vaccine le whalau loa te mine o le hexavalent. O le hexavalent, o le vaccine le whalau loa te mine to sui ato ai le schedule o whaingo pui ata maiti. O le replace ai le OPV, IPV ma le hepatitis. So o le hexavalent la e ongo ko inga vaccine lai kongo le hexavalent o te kakawhalau loanga. A le whesila ia mo le tanki. Pui, that's the point, not tanki. Yeah, so mo pui a le whesila ia mo le tanki. E sa o ia le pui mo le tanki. Ai le o whautuaina i le taimi nei le whaonga o le tui le mo le pesi ai o le tanki o ngā o lona whawhitauli mua e whaistauta mo le tangata to atasi e valus furu anga i le selauta la Amerika a ke minge e o whautuainga i a kui a pui mo le tanki o tanki o le tanki vaccine e umai kongo ai ngai wha subtypes.
Mesela böyle tulanlar cevabına o kurtarıya tulanlar cevabına ile cevabı o informasi forma tuatui Palemia Faapitoa Mai le simo teresa la fai ai masih itu tulangar cevabnya jawab ambulance faatele pe wa me tabina tera ta fua e te tasi pe wa tuatui sa fai faatele la ta jawab tuina mo Tatu fangatele o se tulanga ko fama fakena fa mo mo e se varia o mau mai o le fangatele ni a le fatele ni so a se fa mo le o fiwa Malo faftai mo le faafsili ia a tonu ai wangalo ia ka ko o le kausanga lua fe ma le 2022 lua fe lua le asa tufatuai ambulance sita tufale mai faitu malo e ala ile ambulance la lomanu potasi mo ne yanga i polu ia a o savai ia la tofu ma fale mai faitu malo savai ma ambulance sa taua sa spaitea sa fotu ma falalo la tofu ma ambulance le sa ave ile lua fe ma le lua 2022 le sa taunu mai le sosani le sa fatu pe le World Bank ia o Baia Solentea ia le sa taunu ai si ambulance fa o ambulance la ia fa le fufua e avele sitasi tua sivi ia ona toluela ia MP tua sivi wai lua la ia te minei ia tu ule si lua nei upolu mo le tato fan mai tele mto tua ia fa ai ambulance mto tua ia male tasi loe ave le fan mai i Faleolo ia o le fufuanga ngai kako MP se fa ia na taunu umate minei o le teimi fo nei la wai i uma fo mai tato fale mai fai tu malo i polu masavai se va ngai Faleolo i lua fo mai lai Faleolo o na tiro fo tulanga o le workload la ia i tato fale mai fai tu malo o le fale mai tu asivi le to fa popo tu vai so lente ai si fo mai to fa le fale mai tu asivi e soani i le sito afala ia tu asivi te minei ona tulanga o fatutu la ia o tato fai numero i mese lava mo tele i sala fai ia o le te tilo lam tanga luenga la i le te minei o le ala venga fatia ia tulanga o le au whainga luenga ma ainga mōmia ia o lafu ua lava fa asoi tulanga o tāwale pe o na siringia a wal fatinonga o nanga ia pio se tatupu atu nā ma le whaloar. Wah, main faswa orang tak boleh saya diwai. Oleh kompani, nak berus pergi pasien yang mafabla itu macam bar ni faswa ni. Untuk ada untuk faro untuk sangat bar. Layan mafabla. Wah, main faswa orang tak. Itu tu mau dia sesuatu. Itu tu fasi lemah sesuatu. Afia. Ya, malo faftai yo di mole tulanga pe ona sirini ai le vaenga le ia o le tulanga e tau tupe e mo mia la vale tupe mo wai ka konga le fakingo ma fa mo fu fa penga o le fo ta o atu le mtanga le ma vai fa fo ia le tau sanga mo ni soani fo ia wai le tato taliatu Yo le temi foi le nei mo le silafia loa e tato compania o ofa no wa mai la ko soani pe ona ia le Island Rock o le Island Rock le wa to nei tinga po fa me alo fa me le Island Rock ia mo na hospital beds mo ka mai se fulu mo to tua se fulu mo to sivi ia le foi wa tau no mai le le emaili mai le official Japani ma le UN ia la foi failo mai pe ni me soani mai la to ia
a tonu se sauno I pesta se minisi soani wo o mai lai a ia ai pe o vaenga o mai le nga luenga ia tulanga ai o se le ia e mo mia le se le ni mo war fa tino ka ko a ona le fia fa popo atu le tali a le mtanga luenga se fumo maloloina e mua ia o le tupepa fa pe le tau no le ufinga luenga o le fa mua le abel tato 2.5% le o tangata whainga ruenga. E lai whaita wai tātou fō mai. O whea lava mea e whewa iai o le nā. E leila se mea e whapole nai le tūlanga whoile o le au whainga ruenga. O na o le ave e le wha mua. O te manatu le tau tala noa I tā vale, whewa ai, pe o extra expenses na, o ani ni vai la au o lo o manau mia. Ia, mai o le mai tauina foi ale, o le ua fisiri mai le tui. Ia, masalo e tau te renga fatia le nātu langa I nei taimi. Mai e le o, foi le I le fai tauina pe o le e whapea mai. E le I o ani tātou ngase le ICU. O lo na winga o le ae e manageable. Le level le foi le container I le outbreak. Ai mo le tupe ai ia ele fa pe o le wa mata ona mai tatou soan mai e foi ia tatou emergency provisions I lalo tu la fono a fa pe o le nga fatia le 2.5% ia na le tape na mai a fa I unga foi le ia tatou wolo I tu la fono fa vai e whea ngai ma whaalawelawe tupu whafose. Peila o whaamai ma tūrang whapena. Ai se I whaapopo atu ia pesta. O pe esi se ofisiri a. Should have a fair idea in terms of le peak o le PCA o le whaamai ngai kaimi. But o le prediction nga le iai, probably another 3 weeks or so. Yeah, but o le tip le iai ke minge is too early to say so. O fiona loa le Dengue 1 ma Dengue 2. Ma le whairo mai le ni kutia e se o fasene. O tangata o fia mai virus le fiona lai tangata I o maua tente. Le tunga atu Dengue 1, le tunga atu Dengue 2. Le o mea na o na whairoa numero se se maua rasu pe reina. Whaftai mo le whafsili, wa mo le silafia pe o na whairoa fo le te miusola. E whai ku ai ngā serotypes o le tanki, Dengue 1, 2, 3, 4, o le dengue virus subtype 1, 2, 3, 4. O Samoa, ma le kele o kungu o Pasifika le iai le ke mingei, pe o Kukuila, Konga, Solomonga, Cook Islands. O le pepesi ai both le Dengue 1 ma le Dengue 2. Le Caledonia maisia kungu lai Pasifika, ale o le Dengue 1 o Dengue 2 lai pesi. O vairasi umai e wha e kukusa umai la ko aunga kusa fo I la ko terms of severity e mawhai umai vairasi ang whaanga progress e kosle me ka o le dengue hemorrhagic fever po le o onga lea o le dengue fever I go from dengue fever to dengue hemorrhagic fever which o le o onga o le dengue fever so all four can cause the issue pa fape e maua o le Dengue 1 I le vaiaso ngei kolu vaiaso e vai e koe maua o le Dengue 2 o a unga lai ke a fia I le Dengue 2 o le a I le lua vaiaso ka I rumangai e whaila singa ki ngai ngā kuro le loa a fia muamua a fia muamua pe kau fio lolo a koe a fia longa lua lopo longkolu it becomes worse in terms of signs and symptoms. Kusa lava pe nga maua o le TV1 I le masinga nge kolu masinga lumangai e koe maua o te
the symptoms becomes worse. E le tūlanga ngā, e wawe foi la le kulanga o le a'afia foi le I o onga kunga, or progress to become dengue hemorrhagic fever. I le tūlanga ngā. Me fentai. Ia, whapea o le no whaari e le siwai taimi sa whaatano mo mua i mta upu lea. Ia wana e tau tisi le fia, o le wana whaifo ia tua inga fo I upenga ta whailangi. Ia I o wafianga, pe amata mai le mari o le tamaita I Professor Gabbard. Ia e pe la tamai nei le taita I o le vanga whaupu whai le fast. Ia o toso tuai mau I le whapea ua whaufiufi le mata upule le mariwa le taurele o tu au. Ia, sai e alo manatu a whatanua whalau te social media tangata lau tere ia o le mea lawa o tupu. Ai, o le mea ua toi sui e ilo mawhawhau. E oloa I le vaenga lea o e taita I le maro. E no manatu rolea, e tau fo ilano tua uia I lo tūlanga o au o le Palemia. Ia, foilea, e tau ona upui le tofi Palemia. Ia, o le peo le mafuanga na mai ioe, o avela o whailoa I leo, o lo whamoimoe lea, o le fo whatulanga ia lo ia e tau aveina le mataupu. Ia, atonu le aso e whatatia alo ia I tai le tatou whamisinonga. Ia, ona alo ia lo leo si tatou mataupu, al whamoimoe le na. Pero o mai te Palemia, mas se não, para o mundo está na lona, está aí por